والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Abad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasi, alhamdulillah, yang ngayon miyabutin waktu na to, waktu ipagpawakbaksin kita niyo. Amin waktu sa lagu-lagu sa halka-halka. Patwan na to Rabbul Alamin. Amin subay halka at natutulog ka na amuinin sa lagu-lagu. Kahampitan sing kita niyo. Tuanan sa lagu-lagu daw na to kadarat sinullah ta'ala. Amo na yung pagkala. Paglilay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ay nikitan yung makamatok pagkasabudnalan, doon ay nikitan yung makatangkis na yung hakatan karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nari na ako magpalukay, yari na yung guru mulia, guru kalasaan, amoy in kaput suara sing kita niyo, ataw kasi ang pag-agama, na ako magpalukay, wayroon na rin gagkayan siya kalim na ding, فليتفضل سيادته. جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaka bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan mulia hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo miyabot pa waktu sing kita niyo waktu sa halga-halga. Amunin waktu hipagdirihil pangadjian di hatampat mulia ini. In tiap-tiap guru amuin lang tatagsuko sin waktu. Magdihil sila pangadjian kato niyo. Laway ng haping hindo sing Quran mahamulliya. Sarta na sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan in kita niyukatan halom pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta tukbal na mo damikyan in salam kasilasa kanyukatan. Amunyan bihayaon di murungog. Laway ring ha suara matanog. Laway ring haaykom, lumatun in suara sin tiap-tiap kaguruhan magdirihil pangadjian di hatampat mulia ini, maun pakapawaybayan sing kamu, laway ring ha frequency amo ini ukab sing kamu atawa kantiranan sabat sin kita di ha long ta sila biyak sa mag-radio. Damikyan salam kasila sa mga sila amunyan di majarah nanayng hog imaalop doon hatiap-tiap lang ta doon naka laptop atawakan cellphone atawakan tablet nila amuin matilusa umukab sin Nidaul Islam doon ha YouTube iban ha live Facebook yan sila tiap-tiap binaybayan kung hadya daira sambuangan katilingkal sin Pilipinas sampay na pagwahula aon mga katawtay manghuran ya hatian sing kami imaalop nanayng hugsar ta di madjagasin pangadjian ipagtukbal si mga kauruhan sing kita niyo diha tempat mulia ini.
Murah-murahan in kita niyo halawang pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karta dihilang kita ng taufik sin Tuhan Rabbul Alamin. Maun paparkala kasusuban ibang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palanggungan ha agama Islam. In waktu na to bihayaon isag unom na iban hang putag 2 minute. In nakabutang doon haon halawang sin ati ko ba katron tag 1 minute na ko man nakapin waktu. Sabab halisag unom iwan ka patantag 4. Patubtubon na to in long ta waktu na to dito hadto tungod pagdihil pangadjian. Mga jama'a mulya kaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naus na to na navisara sin limabay in paliharan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay nasabot sing kita niyo in mga ta'rifan in pag-iyanon iman. Sampay nasabot day sing kita niyo bilang parsugpatan sin pangadjian. Itungod pa mga sababan tumaas, gumanap, umangkat in pag-iman sintiap siya sularan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad tukatan na sabon tasing kita niyo. Insyaallah ta'ala murah-murahan kaya tutumtuman sing kamo in mga dingha mga sababan hika ganap hikasong sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita niyo parat saya in makaharadin tiap-tiap sularan dingha Ahlus Sunnah wal Jamaah sin in pag-iman pa Tuhan Rabbul Alamin in ini magtaas, magbaba, atau kan magluros, magdag, magluros. Amuyad tuin, daran ta magkasabot diha ini. Amuyad tuin pamarat sa sin tiap-tiap siulakan din kato niyo. Di magsibo in level sin pag-iman, sin tiap-tiap siulakan. Kanalaw si mga ulama, in Quran mahamulya, wa ahadisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, inagi nila dallal Quranul Karim wa ahadisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ziyadatil iman wa nuqsani. In Quran mahamul liya kallam sin Tuhan Rabbul Alamin manunjuki sarta na sin hadis mulia sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjuki sin in pag-iman patuhan Rabbul Alamin magsuong iwan magsibog da isab magtaas magbaba amuyad din bayta si mga ulama tungod pa amuin laung tapag-iman sing kita indya nasabot na bangkil halom sing ko na mahamulya iwan na sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ajma ala dhalik salafu hadhihi al-umma min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan fal imanu yazidu wa yanqus biaday sabhan long na nahambuok tungod pa amuin pag-iman sining pag-iman magdag magluros nahambuok long na wayroon nagsulang in mga sila salafu hadhihi al-ummah min as-sahaba wat-tabi'in lahum bi ihsan. Wayroon lahum tabi'a mga nagtingka in mga sila nakauna rin kato pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin sa rayaw-rayaw dahing ha mga bariman hamasa nakauna. Dahing ha kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in mga simuno kanila, amunin mga tabi'in, salta na sintabi at tabi'in. Amuin, yabayta nila itungod pag-iman, patuhan Rabbul Alamin, ini yazidu wa yanqus. Us lang na sumung, us dumag, us lang takumusog, us maba, us lumamma. Amuin yan itong mga tayo mo da akamaysam. Sabi nasabot nila, in hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal sabata
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Natod lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin dalil nila. Sin salafu hadhihi al-umma min as-sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan. In dalil nila lang na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda sa bunnato din iman tanto magkaraan. Halom daghal sin hambog din kaniyo. Biya day sablaw na sin pagkaraan, sin tamungon, at tawakan sin badyo. Amo itimbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdaan, magkaluma lang sin bahasa. So lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka siya ini magdag, magluros, magkaraan, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Ibot pangayuan niyo, patuhan niyo Rabbul Alamin, bang mayan, baguhon niya, in pag-iman, halom sin bigyan tong singkamo. At tiap-tiap dumaan siya, in mabago, in pag-iman singkamo. Supaya kumusog, in pamarat saya, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga palanggungan mulya, haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, inasabot, kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang panghimati at tiap-tiap siwula kan din kato niyo. In ayaw tuod kita magpasad. Ayaran na tuod in pag-iman na kaisok habigi pangatayan na to. In ayaw ta pasaran sampay lumamma in makabuka amin muklas din haragal singgitan niyo. In pag-iman wal-iyadhu billah na kabalikan ko maraw hadja bang in ikaw on pagkabuhi amo in makapagtawat kapatuhan mo Rabbul Alamin manghimalik in pag-iman mo biya kain na tagna in makasusa mga palangon haka Islam bang di ta ayaran in pag-iman isok sin Allahu tabaraka wa ta'ala halang bigi pangatayan ta sampay miuklas ta yung hadaghal ta wala na nakabalik karna miuklas na isabkaw ring haloman sin dunya ini. Abiyad to mga tay manghudaa ka may sami makabuka. Magpaanid kita. Magpatilibon kita po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mga parkala, bihayad to, mura-murahanin kita halang pamalihara sinto na bulalamin. Danun daran na to pa ngayon po Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan tumutog in pag-iman, halam simbigi jantong, sintiap-tiap siwala kan din kato niyo. Bang sopa, malimamma, ang pataw tumabpa. Ba't di yan lang mo tumutog doon yung pag-iman doon kayo? Maglamma, magku yan. Nabang supa, makimo, at tawakan ni mama yung pag-iman, halam sindaghal mo. Nabang mayan, aon pagkabuhi mo, sa roon doon, iminanggaw si mga parkala, sa baban, manghimalik in pag-iman, patuhan na bulalamin, sarta, kumusog, biya ka, inatag na in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko tumukad tayo manghudaa ka may Islam. Amin bang lima may pag-iman, mulong mo na biyayaon biya mga maglihan-lihan na ako. Biya dagbos, magdul na asing kabayaan, salday sablong ng bawata pa. Kaya ramayan long na biya mga susungon na magtawat man patuhan na bulalamin. Magmalik man, mag-ibadat patuhan na bulalamin, biya sing kainatag na. Tayo manghudaa ka may Islam. Ayaw mo tutagari. In wala pa kaya ingatan mo ba't ini ka mabot pa pamawak to yan to. Sa buhay mo makasiguro yung kato niyo. Why hang sulag ding ha mga ipon sin Allah ta'ala makatanto siya. Ba't in siya umaba pa yung pangumulan niya at umaba pa yung wakto niya rihadon niya ini. Ang kan na awakto ka na naman mo biya dagbos limang man yung pag-iiman mo, patuhan mo Rabbul Alamin. Ano, pagtuyo kaw, pag-us-us kaw magtungoy, magtawat pa Allah tabaraka wa ta'ala, sarta lawag kaw sin kakahinang, tiranan, hikakusog, magbalik sin pag-iman, patuhan Rabbul Alamin, ari pa kaw mamutawan dayong haban wa dunya ini. Amuyad to mga palanggungan haara ma Islam. Inasabot ka to sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manjari, din mga pangadyan sing kita,
aun mga alamat pangilahan mo sin in pag-iman limam mana atau akan kimu na. Kaya ingatan dito sin ikaw, yakaw tayo mga daakam na Islam. Di mo nakagunahan, suway ko sagdahon sin tayo manghud mo, atawa iyan us tayo manghud mo, sin in ikaw limam man yung pag-iman mo. Kaya ingatan mo mismo, baran mo, bang in pag-iman, doon kayo mo limam mana atawa kan kimu na. Diyan mga tayo mga daakam na Islam. So, siyabot si mga ulama, aun mga alamat pangilahan mo. Tanda, sinin ikaw, limam man yung pag-iman patuhan mo Rabbul Alamin. Bang, di matukay mo, insong tasabuto nini, na way pagduar, way pagkalukalo, way paghawal-hawal sim pangatayan, din ikaw yan, nabiya ragbos di maan na atawakan, miyawa na limam man yung pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin. Dahil mga nasabot si mga ulama, mga palangungan mulya, sabot diha inilong na al-wuku'u fil ma'asi wartikabul muharramat. Al-wuku'u fil ma'asi wartikabul muharramat. Mga alamat pangilahan sin in pag-iman mo limam man miyawa na pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin. Gaita si mga ulama amuy in ikaw maluhay na kay mo makahinang makasapang paparkala di kawayaan sin Allahu tabaraka wa taala amunay hinang maksiat at wakan pangkal maksiat patuhan Rabbul Alamin. Bang inikaw yan jimatuna nakatuligi na mong paparkala maksiat di kababayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala wartikabul muharramat demikian nakasapang nakaw maun paparkala sa tula at di kabayaan hiyaram sin Allahu tabaraka wa ta'ala inyan manunjoki sin limam mana in pag-iman. Amun maluhay na kay mo makahinang sin maksiat di na ipagbutol mo, bangkaw nakahinang pardusan pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Aun waktu yumun pa kaw, kuran pa makahinang maksiat. Ipanuisoy pa in kaywan, ipagbantog pa in maksiat na hinang sin sila. Inya manunjogi si malamman in pag-iman pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ay ikaw na, minsan in hinang marayaw yaon, wala na piyag marayaw, ipagriya mo, ipagsum'a mo. Amuin na kahinang kahinang marayaw, ipagbansag mamano siya, ipagpakita-kita mo, ipagparungog-dungog mo, sinikaw na kahinang kamarayaw, pamakun niya, mga magtahadjud yaon. Aw niyang kaibanan na matino sa magkiamol lel, alhamdulillah. Magbati sa nga andom, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pag bulat mahinaat, kasusuyan yung katan, kakilahan niya sin pag-ibadat niya patuhan na bulami sin dumyaw. Ibay ta bang pilang katus rakaatin na sambahayang niya. Bang pila nga ibu jikiran na jikir niya pa Allah tabaraka wa ta'ala. Bang pila jud sin nawasan niya. Dengan Quran mahamul niya. Inyad tukatan mga tayo mga agama Islam. Bang in mukarna sin pangatayan mukarna magpadungog-dungog kaw magpakita-kita kaw sininang mamarayaw pagkahimumano siya paya ko mabantog na wayro na baawon mo karayawan hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala kana in pagriya iwan sin sum'a inyan makapasaw makawatal sin ibadat mo atawakan makaig sin pahala mo di tungbasan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Karena maksud mo supaya ko mabantog, supaya kau sangliton, pat makusog ko mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, inyad to, di yad to, buko niya to piyag marayaw sin agama Islam, ikalarakyad to sin ibadat mo, sin pahala sin ibadat mo patuhan mo Rabbul Alamin. Nabangin hinang marayaw, piyang langan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagriya, ipagsum'ah. Biyarin din hinang maksiat. Hinang maksiat, tapi hinang maksiat ini di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala
Damikyan, di kabayaan dungon tainghuan sintiap-tiap nag-iiman patuhan da bulalamin. Bukun ito kasusuwan sin mga tao nag-iiman pa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabagi parkala ini biya dagbos kakahinang karurukalan sin Allah ta'ala na hinang na kapag maasyat ko patuhan mo Rabbul Alamin. Nakahinang ko sin parsulangan patuhan mo Rabbul Alamin. Siulang mo in Allahu tabaraka wa ta'ala amoy nagpapanjari kay mo. Manjari, hapag panulang mo yadto, nag-uuyong dakaw, nagkakatawa dakaw, kiyukukan dakaw, manuisuy pa kaw, hibagbansag mo pa, in panulang mo, patuhan mo Rabbul Alamin. At ito'y kuno mga tayo mo daang may Islam. Amon hinang, mga unsarapat, hitapok niya na, sabi parkala, yaon parkala niya, ibantuhan Rabbul Alamin, tupot Allah, dahil nakaingat sin kakahinang niya yaon. Bang niya umbiyak mga tiyapok niya na, ang pa siya nagtawbat patuhan Rabbul Alamin. Way ramayan makasakop, way ramayan makaingat, hindi siya nakahinang bihay ini bihayad to. Nabang siya magtawbat pa Allah ta'ala, mura-murahan ang punon siya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Napagkain pasakupon pa yung kamatauran, pasaksyon pa yung mga tao sin kakahinang niya. Inwala na nakakita ka niya, suy-suyan niya. Biya na siya nagpasakop, nagpasaksi, sinin siya tao maghihinang maasiyat, patuhan Rabbul Alamin. Nabang siya magtawbat pa Allah tabaraka wa ta'ala, ada kaladlo akhirat, inambuk tao nakasakop yaon na, anong na ya Allah, hikwan yan, namamaytasan ka ako, sususuyan ako. Sin nakahinang sabiyain, parkala, di mo kabayaan. Piyag bansag niya pa yan, piyag abon niya pa kakoy, maasiyat na hinang niya. Nabiyahin mga tayo mo dakabas. Nakatoy ko, no? Bang dito daw akhirat, aw ning mga tao, doon haalupan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Mamayta, sininikaw, nakahinang kaw biya ini. Sumaksi inikaw, diungog niya kaw na mung biya ini. Nakatoy ko, no, mga tayo mo daang Islam. Nabiyahin sinagi mga tayo mo daang Islam. Bang inibadat pa Allah ta'ala, hiyaram, in pagriya, hiyaram in pagsum'ah, labi luwa in parkala pardusahan, bangbaw na kahinang kaniya, di ito man jari pagbansag mo. Karna wayroon tao sayok tabya yaon. Amoy inlong ta sangliton ka, pudjihon ka, bantuhon ka. Ha, maasyat na hinang mo patuhan mo Rabbul Alamin. Gamayan, hikalayo, kintao, maun kay mo, di mabaya maglundang panunawasin ikaw, karna di sila mabaya bang aun mulka iparatong kay mo sin Allah tabaraka wa ta'ala mga adab, in malapay sila, in malapay siya. Umukat na rin kay mo, di na duma maglundang panun iwan sin ikaw. Bihayan mga tayo mahuda agama Islam. Narito man jari, ayaw ko tod magbansag sin maasyat na hinang. Ibutan tanalo mo, hinang ko na kauna pa pwede. Ayaw na ka magsuy-suy. Bang piyagtawbatan mo na patuhan mo Rabbul Alamin, ayaw mo na panuy-suyan, in bakas liyabayan mo. Mga palang wanha agama Islam. Amo yan, imbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na ka manuy-suy sin parkala, pardusan na hinang mo. In Nabi na mayta, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. In katan ng sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummat ko, aampunon sila sin Allah tabaraka wa ta'ala, apardusan na hinang nila, bang sila magpaampun patuhan Rabbul Alamin, dahil hang apardusahan nila pa Allah tabaraka wa ta'ala sin tawbatan nasuha. Ampunon sila lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sin Allah tabaraka wa ta'ala, bang sila magpaampun patuhan Rabbul Alamin, ha mga maasyat na hinang sin sila, ha masalimabay atau ha masanakauna. Illal mujahirin, malingkan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, indi ampunon sin Allah ta'ala, amin mga tao, nagpatampal, sin pardusahan, sin maasyat nila, nagpasako papagkahin nila manusia. Tarta himinang sin maasyat, publicly sa basim bahasa. Kikita sin mahadjana, kaysa sako pa sin mahadjana, in pardusahan na hinang niya, at kan wala nakikita sin tao, amon na hinang niya isa-isa niya, katapukan, kasipukan sa problema roon kaniya, pianuy-suy niya, piamayta niya pa,
pasakupon niya pa in kaimanan. Amo yadto in makamula mga tayo muda agama Islam. Mamaya na pa magtawbat sa mataod mahadya na piyasakop mo si maasiyat na hinang mo. Amo din baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hinang maasiyat, hinang panulangi pa Allah tabaraka wa ta'ala, inyato pardusahan patuhan na bulalamin. Arapon bang inikaw nagtawbat patuhan na bulam sin tawbatan nasuha, in ikaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mura-murahan ampunon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa malingkan in mga tao amo in nagpalahil sin pardusahan nila pagkain nila manusia na inyadto long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di makalamod ding ha mga tao amo in long ta ampunon sin Allah tabaraka wa ta'ala. May ta na mataod na kasako arakala ampunon siya sin Allah tabaraka wa ta'ala sa mataod hadlaw akhirat amo in long ta nakasakop madto mamaytai, in tao yan, nakasakop ako, kikita ko, biya, ini kakahinang niya, simasadon niya pa siya. Bihayan mga tay, manghuda agama Islam. Kan na, ayaw tahi pagbantog, ipagbansag, in maasyat na hinangtang. Puon, wayroon sa yan, siulakan, dahil anak po Adam, in wala siya nakahinang maasyat, nakasulang patuhan na bulalamin. Na amura kuman, na aun tuod manusia, in pardusan na hinang niya, na tupod Allah tabaraka wa ta'ala nakasakop kanya, nakaingat kanya. Aon sab kaibanan na maghinang sin maasiyat doon hakatampalan kikita sin pagkahinya manusia. Sampay hipanuisuin niya pa. Arapon man ko ng tawbat na po Allah ta'ala sin tawbat amuin matan na insyaallah ta'ala mura-murahan ang punong kausintuhan mo Rabbul Alamin. Hangkan na ayaw na ka magbalik manuisuin sin mga maasiyat na hinang mo ito pasako po mo pa yung kaibanan. Kamanjari mga tayo mo, agama Islam, amo ito baita si mga ulama. Bangin manusia yan, maluhay na kaniya makahinang pardusahan, amo hindi katiko-tikuan, magtuy makatuligi paparkala, maasiyat patuhan na bulalamin, na inya nalamat sin malamman na miyaba ng pag-iman niya patuhan niya Rabbul Alamin. Biyayad to baita si mga ulama, biya na sinasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law si Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq hina yasrik wa huwa mu'min. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam di makapangjina in usog magjijina awak tu siya himinang sin parkala jina ahal in siya mu'min pa Allah tabaraka wa ta'ala. Tingga maksuran sin ayat asin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala yaon pa in pag-iman halawm bigi jantong mo di ka tuod makatuligi paparkala maasiyat. Kaagpangan mo in syahawat mo. In bariman mattan pa Allah tabaraka wa ta'ala bang yaon pahina buin pag-iman doon di murokot habagi pangatayan niya di siya lang sin Nabi magapangzina. Siyabot sin Nabi in parkala zina. Makontrol niya yadin syahwat niya. Bang in pag-iman niya on makusog halam sin jantong niya di siya lang tabya mga maawi-awi in tabya yaon mga babae maghinang maasiyat amundahon siya magmaasiyat. Tablong sin Nabi di tuod makapangjina in bariman hawak to siya ng jina hahal yaon pay pag-iman doon kanya. Bang in bariman yan at taway mano siya yan nakahinang na jina nakahinang na parkala maasiyat pa Allah ta'ala manunjoki sin hawak to siya himinang sin maasiyat wayroon doon kanya yung pag-iman at tawakan malamma sa abuin pag-iman doon kanya. Amuyad to mga tayo manghuda agama Islam invita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumpat sin hadith la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Di lang na makapanakaw in tao manakaw hawak to siya na nakaw batin siya sa kapag-iman pa Allah tabaraka wa ta'ala. Ahalin siya takapag-iman pa Allah ta'ala di tuod siya makapanakaw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabang in suwarol yan, in panakaw yan, nakapanakaw. Manudyo kisin hamasayan, nakapanakaw siya, hawak to yan, na hubo, na iig in pag-iman doon kaniya. Ay roon nakaway na pag-iman niya at tawakan
sa bumya baba limalamma in pag-iman niya patuhan niya Rabbul Alamin. Amuyad to mga palanggungan haagama Islam inasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa amuin long ta alamat ng si mga ulama pangilahan mo sin kalamma in pag-iman pa Allahu tabaraka wa ta'ala apabila kau biya dagbos maluhay na kay mo himinang sin maksiat pa Allahu tabaraka wa ta'ala na tantuha in ikaw yan malamay na pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin. Pabila kau maluhay na kay mo timinggal sambahayang di kau bukon kau biya dagbos butol long sin bahasa di misan kau masusa uyumon pa kau bang kau nakatinggal sambahayang aun sa umano'y suping kaiwanan pala long nahikuan niya to nag-aalad kami long na luway sin luway long na pagpanawan wala na mo kya sayuhan, 5 bay na waktu, wala kami nakasambahayang. Nararani ba ako niya lang na? Napag-uwas biya, nagbus wala misan nasusa. Magkatawa, maglangog pa. Huwag niya kaya ingatan, inlagusin paldo sana, si pagtinggal na sin sambahayang yan to. Nabangin siya, matan bariman pa Allah, tabaraka wa ta'ala, ipagmasusan niya to, lando. Sampay magdangol-ngol, magtangi, si mga sila nakauna pag amuin, nakauna pag-iman kato niyo patuhan da bula namin. Dahil mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maun pa mga tabi'in. Amo pagkain makatinggal, di Islam magtitinggal. Sa amuin malate hadya sila. Wala sila naka hadir sa bahayang jamaa. Ipagmasusan nila lang duyad to. Biyayad to in bariman matan pa Allah tabaraka wa ta'ala. Kapag hindi kato, di magbasusa. Amon di makasambahayang pa dya doon hawak to niya. Gimawa na yung suka, makasambahayang subo. Katawahon pa, yumon pa. Manuisuy pa, pagkahin niya. Di yan di pag-problema nila mga biyato parkala. Tay, mga daara ma Islam. Bangka bariman matan pa Allah tabaraka wa ta'ala. Ano, tumuyo ka tuod. Hakonsum yaon. Di na tuod ako mabaya malit. Sambahayang pajat. Magbati na tuod ako. Doon hamon ha pagtilahak sinbang si magbabang napagdati di edto why bukon mahal ka pangatayan nila in mga parkala diha ini makatinggal singgatan piya wajib ka na sin Allah tabaraka wa ta'ala di magmasusa inyan manunjokisin kalam masin pag-iman pa Allah tabaraka wa ta'ala bihayan mga palangon na agama Islam. Sabi yaon, sampay magputing, maluhay ka nila. Pagkala, puting, di at ipag-problema nila. Mag-ayat sa dyan magputing sa matsimbahasa. Di misan masusa. Sin nakabisa siya parkala sa tula at di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Inyad to, manunjokisin ka lang masin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayan mga tayo mga agama Islam. Na ikaw na mag-examine sinbaran mo, mag-evaluate sinbaran mo, yakaw ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bang in pananaman mo yan, maluhay kaw, makatuligi, paparkala, pardusahan, dahil sin pagtaat pa Allah tabaraka wa ta'ala, na atay manghod, ando, upik sa amarayaw ang ginhawaran mo. Ayaw mo pasari, sa hamasayan, at tawakan, in ikaw yan, agiyad to inhantang niya, malamma landuin pag-iman mo patuhan mo Rabbul Alamin. Bihayan mga palangwan hakama Islam, in dahil mga alamat, nasabot hamukda, in nasabot tayo doon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kano kakanapandasin kita nyo, ha, long ta, pagbaksing kita nyo magbalik di hatampat mulya ini, sa babiyad agbos, 2 minute da kuman, waktu na, Allah subhanahu wa ta'ala, amayad to inding hamadalil na sabot tayo doon. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o si mga ulama, al-wuku'u fil ma'asi wartikabul jaraim dalilun ala da'fil iman. In pagjato doon hay ng maksiat sintiap-tiap siulakan, sarta pagsakpang niya mon paparkala iyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala
inyad tu dalil tanda sin kalamma sin pag-iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga tayo mga agama Islam in lang tahinapusan ding mga pengajian sing kita nyo haruman ini murah-murahan kaganapan pa kasungan pa sing kita nyo insyaallah ta'ala balik di tempat mulia ini sebab inad to ambok din sa butta on pay karawahi katubi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan tiag barakat sin Allah ta'ala waktu sing kita nyo haruman ini sarta nakakawa kita nyo kapaiddahan ding panghindo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Iwan na sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang aun ding mga kabtangan sin ako long tabya mga wala na kaamo ando pagtawatan ko patuhan ko Rabbul Alamin sarta inyad to akalam masin panghati sin ako sarta sin pagkamano siya ako tampat magkasa magkalong magkalupa arapon bang in kabtangan sin ako nagatap iwan sin panghindo sin Allah tabaraka wa ta'ala iwan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ha mga nasabot niya panghindo tungod pag-agama ding ha Allah tabaraka wa ta'ala na inyad turing ha Allah tabaraka wa ta'ala amuyad tuin long ta bogbukan sing kita nyo iwan parang buson na to sarta ang gautaan na to murah-murahan yan pun ako iwan kamo sin Allah tabaraka wa ta'ala sarta madawhat na to in karidaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala nasal Allah tabaraka wa ta'ala nulhimana rusdana wa an yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.